Sagudayan nga ti surat ni Pagayam a Narciso iti Ilocos Sur. Dear Kasinyong. Dear Kasinyong. Sagbay man ti amin, idanon ko man ti nabara kablaw ko, kada kayo nga agserserbi di tanemars studio. Kastamet tayo nakablawak, dagiti padak na dumdumngeg iti tayo nga programam. Pudno nga makaliwliwalauna iti programam Kasinyong, na esemak agbuya, kadagiti live letter reading programs yo kanidadim. Tangamin kanayo nak nga boborboring no awanak iti talon. Kasano? Di nakpalubusan ti asawak nga mapan maki andingay kadigiti kakadwak. Dati kayat na no uminumak iti arak, dito'y laengin balay mi. Maboring ak iti asawak kunak, gaputasaan min nga maaramid, dagiti sigod nga raramiden mi, idi kabanbanwagan mi. Menopausen ti asawak, nagmenopausen kasin. Ang impatsik nga uri nung nagmenopausen ti asawak, kas kadagiti daddo mga agasawa, mapagustuhan dalatamot ti riknada no kayat da. Tauray nung nagmenopausen ti may sa babae, dalatamot aarman na saan ka di. Kasla kanyak, agtawen ako niti nasurok 50 karugsok pailaang. Ang ti makadakes. Saan mo ito na kaya't ni bakit ko nga eleuteria, winawagan tilangin iti teria? Tasipod idi na opera at dan nasurok makatawan tinapalabas. Awang kanon ti ganas na iti dayta nga banag. Agpaiso, impaarikap na kanyak, nga ore no anyat araramidet. Saan pulos nga agbasan Kasinyong awan ti tubog nga rumwaren? Tilaengen isbunan ti mang pagpabasa. Deti kinababae na. Siyempre, no, misbo, agaruyot, mapambat ka DJ. Amom latang Kasinyong. Maborbori nga kunak. Sa anak mo't nga ka, nagitikas ni Naduma nga managturog, o ano managbuyay ti TV. Ag cellphone nak ang jakmat unay nga naisip nga makichat-chat na nakapsot mo ti matak no agbuyak ay so agbuyak ti programa yo, agbuyak ka dagiti vlogs nga nakakatkatawa daduma pay ang impamuspusak Kasinyong tatalaga nga agmaagakon ti kinaboring iti unig ti balay mi ti asawak. Idi nagasawan dagiti duwa nga anak mi, duduwa kami ngagdenden na. Ay na. Uray duduwa kami laeng, dakda kami laeng ti agnanay iti balay mi. Angim kasla di kami peg agin inuni. Kasla da sa baling nga lubong ti asawak, adamat bukod ko nga lubong. Saan lang nga dayta Kasinyong tidakkala nagbaliwan ti asawak, sipod idi awanen dagiti anak mi. Saan na pa yun nga seryoson ti panagluto na iti sidaen mi. Deta ti kanayan mi nga pagapapaan. Unay mo dito yun. Di kala sinagpawan mo tin iti urian niya ko mamad dito inabraw mong bakit oray kuros kumalaang mat oray no nagprito ka iti ikan. Anya ka ti isagpaw ko di takit awang mat kuros ka da ikan. Kiting ka gumatang kaya serbi data mapaglaklak ko may tinatang. Ay itig ko lakad digiti apu ko kun Kimbangibati ka latabot, bakit si kamad? Ay na eleuteria, saan nga gaputa awanin dagiti anak ta nito, ita da nga roden bukod da nga pamilya. Kat saan ka mo tin nga agluto iti naimas nga makan? Naimas mo ti luto mi day. Kada pa ita kagaslas di mo mo't seryos wenain. Kumakit na yung imas, no adda malain sagpaw mo nga ikan kada ito diningding mau. Nakado nga reklamom. Kat mangang kamot iti awan sagpaw na nga nateng. Ay na, mangang kagid din. Ay na, makauma mo ti kastoy. Di ka pala nga rod nang indasar ti asin dita. Ta isulaan ngayon, sindata. Sao ka nga sao. Mangang kaginding, saanan. Naklaangan di talon. Kumpurmento la taditan, ti maburas ko nga prutas, nga kanag. Nalpas mo ka din, ti trabaho, may titalon mo, paring Delio. Nalpasin na pare.
Agin inanak laeng ngayon tagawid aktong rurayan nak ni Marem nga lurna. Bagkay pa ya. Bagkabay. Bagkabay tayo urayan na kati asawam paring dilyaw. Kit apay. Ni Mareng Eleuteria. Di nakakani urayan. Ay, patsik mo't nor urayan nagdayjay. Baka di nakpagidi. Di nakpagidi. Namnamain nga gawid na. Basta gawid aklatan o gawid ak. Takay ka. Ket, pinaspasa kong di trabaho kiti talong ka paring narsisaw. Tamong batain. Umiliw ni bakit. Sigurado lakit din. Pag sampot ka, pait manan. Anya. Kanya tikayad mo sawon nga pait, paring dilyaw. Kita mo mlata na paring sisaw. Ket, kapigsan ni bakit kita. Aginaw. Anya. Aginaw ni bakit mo? Iyang man mo nga masikog ni Maring Lorna. Masikaw. Iso siguron at di menopausal baby me. Sa bagay. Kapag 40 manot itawon ni bagay mo. Nasurok 40 na mo na. Agrig-rig lamot pala ide. Iso nga naalaan. Paring iso tibaudi na. Nanarigat mat. Nanayunan tumanan. Dati 5 anak me. Sa bagay. Nakabay, duwala ang ti anak may kini Marem nga Eleuteria. Gusto dyan duwan. Nasisita. Ket adamod bukod na pamilyan. Ay, tila pagbadyan naman. No kaano ba't kaawanan di kiti anak may. No kaano ba't kadakda kamilaan ngayon kanibagit ka. Adamod nga bimoreng tibiyag may. Anya. Isaan ka di nga, adda ko mga, adda privacy yo kini Maring Teria. Paring siso. Tangarod ket duduwa kayo, iti balayaw. Marami dyo ti kayat yawn. Walang makunakon kini Marem nga Teria. Sipo di na opera. Yaka mo, nasurok makataunsan, di na palabas. Awanan ti aarman na. Iso nga awan na pulos batan, ti ganas ko nga makilin na iluking kwa. Ay, makaramraman na nakmat. Kalbita awal lata. Ay, unay ka yan. Nakaaapal ka. Paring dilyaw. Ay, nakaaapal mo't dahil nga paring dilyaw. Ken Maring Lorna. Agpaiso nga ta dati isistorya na itay sakbay nga nagawid kami. Nguri iti kasi nga taw-taundan. Narugsuda pa lang agpadpada nga kasawa. Kung napay ni paring Delio ko. Naduma-duma nga posisyon ti padpadasin da. Sana kung naklata na. Awan. Tinurugan nakmanan na titeriya nga asawak. Agpaiso nga tang awanin ti arman na. Baka man to agpampamparlaan. Ang impinadas ko ide. Tapno ka no mamati ak. Paarikap na. Kit inaramid ko ti amin tapno agbasa. Ti kukwa na ang imawan mo tapulos. Amangan no kun kontrolin nala ide. Padasik man ni tangamat maturog. Tabaring no agmayat. Ita. Silsil ko ti imak. Yan ti pantina. Maring no saan na makapuot. Deta. Ay. Nabayag manan nga din nag-ahit ti asawa. Sana bale. Ita. Ne, agasog. Mapinga tagasog. Marik na nakatakot. Maganasan ti aramid. Padasik man nga isurag dati may saramay ka. Neta. Apo kasta unay mo ti magana. Awal malat apulos ti galis-galis na. Sakit nakakirkirsang ti aglawlaw na. Sa pela buukan. Unayin-aya. Neta. Padas ko man ti dua aramay.
Baring no mariing tirik nana. Ket rumwar ti tubog ti kinababae na. Ay, unay mutayin. Talaga nga di agbasa. Wala po lo suray sang kabasit ko mga tubog nat. Kapulat pa nakaoperanan. Ay, ay, anya ti aramidam. Hasisaw. Ay, teriya, bakit? Ay, ayo palalam. Na anya ti aramidam. Ayo, mapanak ti pinggirin nga mamaturag. Saan? Ay, si Kabot. Anya nga rod? Kung nagapon sa data imam yan taon nagtipantik. Saan? Ay, naiya. Aksidente lang nga naisirek ko ta. Inkutik ka ron ti imak. Isod, apeng ka ron nga si Malsel. Nariknak. Nga kaslada ng tudok itay. Daya. Awan. Maturog kan. Ituloy mo ti maturog. Maturog ak matan. Bakit? Teta. Ay, tamok no mabuking nga kita yun. Awan nga talaga. Madipulos agbasa. Ay, una yan, nagburing nga biyag. Nagburing nga asawa. Ay, imbag mo ta nakapasyar kayo, Baraw. Ay, maragsakan manan ni nanang mo. Tayong pasyar mo, dagiti apo ko may. Kitaem na, kinaem ida. Mayati paggaak ni nanang mau nga makiayam iti apu ko. Uwi nga ron tatang. Amok nga mailiw kayo kadagiti apu ko yo. Kit ni manang, ime ka din nagpasyaran. Daka mo ano kaanon to agpasyarbot ni manang mo kung ti pamilya na. Adayumot ti nakaikamangan nang imi ti sika. Kit sika, kumusta ka Baraw? Okay lang yung matatang. Nasayahat mo dagiti katugangak. Kin may isa. Nalawa di taltalunin medya nga dagati asawak. Miso, mayat ijay. Dito'y ki... Ay, umanay la kanyak nga talunag. Dati taltalunin tayo. Ngun tatang. Anya ka tadagi jay. Ititid ni nanang mo. Inipatrek nga apukaw. Ay, diyan ka mo tatang. Dilata mo dagi jay. Aya. Dagiti ginatang ko nga dilata. Iti nansamot. Iti apo ko. Iti anak mo. Ay, kasta nga talaga mo't sigod ni nanang, tatang. Tunggali pa share ko diti ubing. Kumporme dita nga itid nakadakwada. Ikan na pa idati kwarta. Dagiti mapaglakwan na ka no. Iti natang. Itid na ka digiti apo ko na. Mayatmat ko na ka. Tandaur ornong agmat. Nga igatang ko kadagiti kasapulan digiti ubing. Ay, kwa. Ay, dahito yung mati 500 ne. Baraw, tad mo kadagiti apo ko. Igatang mo iti kanda. Ay, sige tatang. Agyamanak. Ay, agyamanak mo't dati sa nga kaban nga bagas nga intid mo. Baraw. Unay kamutan bakit? Awan la pulos timbatim kadagiti ginatang ko nga dilatan. Kit, apay man ano ko ma? Kit inted kumat kadagiti apo ko tayo. Inted kumat. Anya, uri nagibati ka lang kumamot napyala nga sida ekmat ano, saan nga naimas tilutuwim nga sidaan ta. Apay kami nga agpili-pili ka palat sidaan. Laklakayang kan si kasiso. Apay ubing ka pa'y aya. Tagpili-pili ka pa'y latikanan. Sigod mo't nga puro natang tikang kanin tayo. Ay, unang, kakaiso na nga. Lakay na taon. Kadamo tigatang. Kalakambot nga anusan tinatang. Natin nga kanayon. Kumamano da isang pawbo nga naprito nga ikan. Ginatang ko na ganyan nga dalata ta. Napiyala nga naimas mo't tipanangan ka. Nukutong galagluto ka. Tijak mawawatan nga lutom. Nakado nga reklamom. Hindi gumatang ka manay. Ay, naibus ka rin ti kwarta ko. Inted ko ti kakaiso na nga 500. Kaya iti anak ta. Inted ko para kadigiti apu ko ta. Kat problema daytan ano sa manen
ti agsida itinateng. Anya, naimot na. Anya pare, umay ka. Sa dinno ka de. Kaya di imbaga itatay. Yan nila kay Mariana o nagawis, berde na. Ay, makapakada kaya akin ni Teriyang asawak. Amumot di dya pare. Kaya't dalagan ng minumak idya balay. Na sigurado. No saan ko nga tong palin di kaya't na, ay na. Nagadunto man na sa unan. Matitiling ak tumanayin. Ay ya. Pinayaban na kang araw ni Lakay Mariano. Kasarita na ka kumakanaw. Kadandanin pa nag-aapit. Baka pakyawin na na kita maapit mo. Aya. Ay laki di panasig to di agpakada. Pare, bagak to kini marem nga eleuteria. Nga business. Business dati panggip ko. Yan dala kay Mariano. Mayat bangkarot na ibagam. Malangarot. Umayak to pare. Angin magpakadaak to umuna. Kini marem nga eleuteria. Sige pare. Saan kagbaybayag? Wen, ay na. Kinsang ka amin inumiti arak? Anya, kasano nga rodon no painumin nila kay Mariano? Nasisita dahi jay bakit. Ta isunat mang pakyaw dati apitek taw, dandanin ti panag-aapit, giti mulak. Sigurado laing nga business deta papanam. Wen, angim no adda inum na, saan ka kumanga makagura, saan ka kumanga makaungat. Taday ito yung business nga talaga. Basta sa paim ti agawid numalpas deta nawan ti sabali papapanam. Huwag ko nakmat. Kape kasla. Madanagang kalaunay. No agawidak dito kasla dinakmat panpansinay. Kat basta Diyak kayat nga awang ka dito balay. Ang problema kung adama pasamak kanyak, awan ti mangkita kanyak. Dalawag garod, indakon. Mata makaawidak nga insigida. Bagbag, tanaka, nakaubay ka. Sika, Delio. Ay, iwan na. Kaya nadapay ni Narciso. Lakay Mariano. Dahil dyan, sumuka doon. Nasaya at lukas na. Adu tayo. Sumangpot tumad na kita tuntuma. Happy birthday, Lakay Mariano. Ay, agyaman ka, Siso. Dumanong ka, tugaw ka. Tag-shot tayo. Huwag yan tayo latano, rayan tayo din kita danduma. Nasaya at ba't na nakaumay ka, paring Sisaw? Uwem, paring Delio. Pinalubusan nagmula ni Marim nga teriya. Tayong bagak, business deal. Di panggap ko. Agsyat tayo karudan. Ay, huwag gayam. Tuno po, agapit ka gayam, siga, Sisaw. Ay, Lakay Mariano. Sakto ti gumatang ka ti apitam. Tada pang iteliberak. Kakatgatang ko ti baro nga elp ko. Yuresi ka din niyo. Ay, una. Lakay Mariano. Wow. Lakay Mariano. Onam na maim dayta. Ay, nasaya at ba? Tasang kunto na problema nga sa pulan ti bayar dagiti apitan. Wain. Ang imita saan ti kapagsaritaan dayta. Total, nagtutulag tayo. Agsesat tayo latan. Kahit na anusan niyo, ti adda nga pulutan. Nabartega kon, paring Delio. Ay, agawid akon dya balay, agsubli akon dya buring nga balay. Iti buring nga asawa. Ay, sana kas kanya, pare. Agawid ak. Kat iton makaawid ak. Sigurado nga agururay ni Marem nga lurna, nga kadigdigos na. Kat anya. Ki amumlata na pare.
Sigurado nga urayan nak dayjay. Tarumabaw man kanya ka. Isang ka di nga masikog ti asawam. Sa pela rumabaw. Ay kayo muna. Target na ti rumabaw-rabaw. Iso nga, saan nga buring, di balay. Iso nga no agawid da. Sigurado, pait manahin, paring sisaw. Unay mo tayo tapapaapalan na manahin, paring diliyaw. Ay kit, glin na ilo kayo mo't nga agasawa. Anya serbi ni Maring Terya. Awag garudan ti Serbina. Taawanan ti aarman na ko nakmaganga. Ay nagpapaapal ka. Kasladyak kaya atin ti agawin no kasta. Day, nakariing ka ba? Laki Mariano. Buk no tinurukan na kami ng paisang. Ay nangag ko. Nakapuutak tanangag ko ti problema mga ibagbagam kinidiliyaw. Apay talaga ka di nga awanin ti Arman ni Terya nga asawam. Mariana. Ay, Mariano ko nakmat. Nagang kumot ti bagbagakon. Sika Narciso. Ay na. Way, lakay Mariano. Agpadata ti problema itan. Anya. Ay, agpadata ti problema itan na. Awan sex life ta itan. Kasi ka, nabayagan na balo ka. Nabayagan nga awan ti katakunay na imu itibiyag. Ay, siyak mo. Adagang paiso asawak. Ang awan mo tayo, ti tutubugan nan. Iso nga awang ganas nan. Kasla akmulag bibiyag nga awan ti asawa na. Nga kasking ka. Lakay Mariano. Ay, dayta tinagbiddo tam, sika Narciso. Anya? Ay, yuhay. Samong ismulan ni Lakay Mariano, paring sisaw. Anya ti kahit mo sawain, paring dilyaw. Ay, ibagaman, Lakay Mariano. Ay, ureno kasta ni Lakay Mariano. Adot chicks na, adot kwarta na nga raw. Ibagaman, Lakay. Anya? Ibagamon nga adda dagiti ammom, adda kuntak mo. Nga dati, anya ti kahit mo sawain. Ay, kwa. Ay, nundalaki di kwartam. Makachiks kalata. Makaramang kalata. Anya? Kas kanyak. Nuad no makalagipak. Adda ti awagak. Kaglalo adda kiti agkasapulan. Anya? Agkasapulan. Wan. Awagak la ida. Tunggal makalagipak mailiwak. Kat sukatak ti serbisyo da. Anya, wain ang paiso da ita, paring sisaw. Adda amuyo nga pabaybayadan. Wain, adda. Sikaano kaya't mapadasan? No talaga nga awanan. Awanin namnamam iti asawam. Anya, talaga? Una. Ipasublat mo tayo mesa nga chicks mo kunam, Lakay Mariano. Saan ko ipasublat, saan ko matkukwa ida? Baybayadak mat ida tunggal serbisyo, tunggal serbisyo da. Alawin, patasin, paring sisaw. No mapadasan, Mike. Narigat mat no kanayon kalaangan nga umapapal. Nagpaison saya. Alamang nga raw, Lakay Mariano. Ipilyan na ka. Datay na pintas mo na. Datay ubing pailaan, Mike. Ay, saan ka agpili-pilin, No awan nga roden. Tinamnamam iti asawam. Apay nga agpili ka pailaan. Ay, kahit pusawan na, isang jakla mapalin ti agpili mo tayo. Baka mo't degete reject matitid mo kanyak. Lakay Mariano. Ay, saan Saan, Mike? Mayat mo't dagijay. Basta't importante. Makaraos ka, Narciso. Aya. Alamang ka raw. Lakay Mariano. Ay na, nagsamakmat dito yan. Tata. Ay, saan nga tata? Apay awagan na tata. Ubingak pa. Manong siso ko nam. Awan la ka di mo. Ti pag check-in mo? Pang check-in mo kanya? Awan. Kakaiso na kang kwartak na timbayad ko keng ka nga 500. Ay,
Unimot ta. Dito latan. Nasamot dito. Oh, nalingid-mit na eh. Takababain mo't no da makakita ka data. Tata. Manong ko na ba? Unay ka mo't Betty Balo. Saan mo't nga lakay? Sa anak mo't pa unay nga lakay? Awam mo't sa anak mo't pa nga senior citizen. Ala, dito latan. Dito ni, lata. Ala, di tak-tak-taga rin. Rugyantan. Sa bagay. Aguro uray ti anak kon. Sakto yung gatang ko ti gatas na tayo eh. Paspasan nga ron Ay, kaaping nga. Saan nagkaapurahan Kat nagbayad akmot kinga. Akit no kaano kaglipas akit isot pa nagsarding ta. Malalalala ka ron. Tamok mo't alis to kalaang tata. Tako na mitay nga nabayagan nga awan ti padas mo. Nabayagan nga wan napasama kyo ti asawam. Oo nga ron. Ala, sige. Ang saan nagkaapurahan? Ala. Rugyamon, tiaglabos. Sige. Yan tangay di tamot makaid na dito eh. Dito. Palikudan naklatan. Tata. Manong ko na. Manong. Malay mo. Di mo lang mo. No, patasin kang tumanan. No, kalakid di kayat ko. No, lakid di maganasan akin ka. Akit awagang kang tumanan. Alam. Ibaba akong ti pantik. Talikudan ka. Sakag buriri dito eh. Nagsanggirak dito kayo. Ala. Wow, patong. Mayat pailaan. Nakinis pailaan ti kudil na. Kuray no, upatin ti anak na. Talagang kasapulan. Balo nga rudan. Kat aramidan na ti amin tapnulay nga kakwarta. Sige. Ay, mayat. Hangin, napadasan da ito yun nila kay Mariano. Sana balen. Ti nasisita. May raos kumuta. Ti armak. Alan, rugyamon. Tapno malpasen. Kit na adat tao nga may dito kit makita data tata. Manong ko na. Alawon manong. Ala, isirrik mon. Aguri ka Kat ne, siyempre, saan mo nga kasi idein nga alis to nga umingar. Ang ne, mapanayin. Inot lang. Neta. Mabaling ka din nga. Ikuampay, ikatimpay na tabadom. Tapno makitak mo tabarukong mo. Ay na, saan importante daytan? Tata, Manong, ay manong. Yun may isa. Naluyluyan ti susok. Taupat nga ruti pinaspasusok nga anak ko. Ay saan na balin Ayun na, pialang ka makita ka barukong mo ta. Ala nga rod. Dayta, kitaan. Alalis to nga mingar. Daytaan, mabalin ko nga isarak. Ne, kastoy Kastoy ati kuko ati babae. Nabasa. Adatubog na. Ay, mayat. Wow. Nagalisto nga si Mra. Sa bagay. Upatan ti anak na. Ninamnamak na itan. Ang tinimportante. At mariknak na tubog na. Nagalis. Nabasa. Neta. Mabit lang ang tatanyawag na tatao. Rugyakon. Alan, rugyamon. Unay kan. Agyaman ako nila kay Mariano. At dagayam kastoy nga muna. Nabayag ko ba iden nga naamuak. Tapos sa anak la ko ba kung papapalakan ayon. Mabayag ka ba eh? Mapada sa anak nga puraan. Dandanin. Ala, nalpasan. Agbadutan. Taintan. Anday ko! Apo! Anya din jay! Pinan ano ka tata? Manong gulam! Ay manong! Ay, daka mo, kaslada ng tuklaw kanyak! Anay ko! Anay! Apo! Ulag! Ay, ulig ang paiso, tata! Ay, Diyos ka, agpadatang na tuklaw! Ang taray
yan. Diyos ko. Inta agpasuma. Inta nga ro, tata. Kung nakaming kika, abing ay tinabalanda. Natuklaw talaga ro din, ti uleg. Ay, jak mo tabong ka ulig ijay. Imbag mo't Tanang dagos nga napangka nagpasuma. Wine. Kinapi nga nakadanong kay dyan kapaset. Dyan nakatuklaw amiti uleg. Ha? Kwa. Kat nagadayo mo't dyan ang titalon mo. Ape anya tiraramidi mi dyan. Ay, dala na pang ko sinapol. Mabisina nga raw. Sapsapol ti prutas. Tamok ka na jay. Anya? Tamok no damang ka jay. Mga anak ko mamangga. Mangga nga. Kat adamos saba ka na. Adamos saba itay di ka kumanagbalaon. Nalipatag ka raw. Ay, Diyos ko. Maglakid din. Nasigod. Nasigod nga nasuma. Imbag Italaang mat nga natuklaw ka iti uleg. Nabayagan ngagtaltalon ka. Kanapehan mo nga suot butas mo. Ha? Dati butas mo ape di mo suot. Tama nga no di ka baka no di ka natuklaw ti uleg no nakabutas ka. Dati met nga gusto usar kat butas. Kwa. Sa bali nga butas. Tinusar ka. Anya? Awan, ti kunak. Nalipatak ti butas ka. Ay, siyempre, umuliak ng kayo. Alam mo nga nakabutasak nga umuli. Bati ko na. Nagchinela saklay tayo. Pauni pa nakaranra na yon. Deti may sapay nga natuklaw mo titiuleg. Asin na. Kat, damag ko kat, adda ka no kagadan mo nga napan nagpasuma. Babae ka na Tay balo ka di ka bangibang nga sityo. Nakatuklawan nga tamot ti uleg. Nakatuklawan na nga tamot ti uleg, dayjay. Nyamat kinamalas yung aduan, nagranakay pa nga natuklaw. Kwa, daira na la siguro. Sa bali nga suslugar siguro mo't atin nakatuklawan na iti ulag. Taalangan mo't nga may isang nga ulag tinang tuklaw ka na kami. Diyos ko, naamuan na gayam nga. Adda kinagidang ko nga nagpasuma. Padak nga natuklaw iti ulag. Ang hindi na pinanunod. Nga may isang nga ulag tinang tuklaw ka na kami. Nagkuyog kami nga road. Iti na pasit ti kabakiran nga nakatuklawan me. Ay na, natiklo ako man. Ay, unay mo't ngamin day nga ulag ay. Subli anak to man di jay. Tapatayan. Ay, unay kang mo't ngaminan, Narciso. Di ka lang mo't ngaminan na paninchik ni Betty Balaw. Saan kay ko mga natuklaw iti ulag? Diyak ba din pagkarob nga matuklaw kami, Lakay Mariano? Kung may isa, mayat lata sa jayan. Nairaos mi mait. Isupay na pag-check-in mi nga nakangingina. Ibayad kong tulaing na. Kaya ni Betty Balaw ito no sumarunaw. Ang imsanton nga ijay. Ta sigurado nga daulig ijay. Ay, nasaysaya at matlang no tay. Silad ti pangipanam. Tapno numaramid nyo, tiket yun. Ay, ipabulot mo mga rutasilid mo, Lakay Mariano. Ay, salbag ka mo't api ko mga ipabulot ka. Inka iti pag-check-ina na. Sa angkit nga dito balay ka, ti pangi-check-inam. Pinatas ko lang, Mike, ta mga nukayat mo, hunak. Ay, sana mabali na. Ang mga angkit, no. Nagnginan tumot ti pag-check-in. Padas kunto di bangir. Di kakaykaywan mo't lang. Manmanumat ti tao nga mapanidjay. Awagak tumanen ni Betty Balaw. Into no makalagipag. Into no makalakuak. Into no pakyawan ni Lakay Mariano dagiti apit ka. Uray duwan to ti alae. Paggid na nagtupay ta duwa. Ay na, tapno saan ako na maburing pa'y.
Nakapasyar ka manan, Barok. Tatang. May ko inikan ti agas ni... Ay, agas. Ay, awan tata. Anya ti bagang Barok, agas ko na. Sino ti inikam ti agas? Ninanang mo ka de. Awan tatang, lipatin yung timbagak. Ay, aguri ka Barok. Anya nga agas na idiintid mo kininanang mo. Saan ba't nga agas ni nanang mo? Tawang mo ti among nga sakit na. Tatang. Barok. Bagam kanya. Patricia, Barok. Tang. Ibagam kanya. Anya nga agas ti inted mo, iti inam. Anya ka diti sakit na. Nagkariyak namin kininanang, tatang. Saan ko nga ibagbagakin ka? Da kamilain ka ni manang di makam mo. Nga anya? Nga, the stage 4 cancer ni nanang, tatang. Anya? Ape nga paibot nga ti mo yung bagbaga kanya, Terya, bakit nga dagayam nakaro nga sakit mo? Saan kulatan nga imbagaking ka? Tadyak kayat nga madanagan ka kat maapektaran ti panagtalon mo. Ay na. Una, ang imimbagam lata ko makanyak saan ka di nga naoperaan kan? Tamok man nun na imbagang kan? Ni sumiti amok Iso nga ron nga kanayon ko nga, ibagbaga nga. Dito'y kalaangin balay nga kanayon. Tano adda mapaspasamak kanyak. Kaya imbagam ko makanyak, inlawlawag mo kuma Tapno sa anak ko mga nagliblibas ide, sa anak ko mga nagpampambar nga mapanag di tarwar nga. Ay, imbagam ko bakit? Tadaklak ko dito nga mga aywan king ka. Ay nadagayam sagsagabaem nga sakit. Pasensyakan Awan nga rod, noil mailutlutwang ka man, iti saan nga naimas nga si daan, pasensyakan, tadyak may makaramanan. Lakay. Sumalagayam. Kan ititid ko laan nga amin nga malakwak ka dagiti apo ka. Tag ikandak mo ti agas, dagiti anak ta. Apay ngamin nga di mo imbaga kanyak, bakit? Rumbeng laing nga maamwak at asawa na garod. Amamukan. Amaw ngano masakitak. Talamangay aywan ti ubram nokwan. Talamangay aywan kanyak. Kasano nga rodin di talon mo. Agad. No talaga nga. Nabiit laangan. Ti kaadak di ti rabaw ti daga. Alakit ti kayat ko akit. Saan ka nga ma-stress kanyak? Ay, iso ka di mo yung pagbaga kanyak. Bakit? Kadagayam cancer maun. Nakarugayam ti sakit maun. Unay kamutan. Amumat nga agasawa ta. Agit agtinulong ta iti amin na banag. Bakit? Nalabay ba amday dayan. No apay mo't ngamin nga naigalis ni Patricio nga anak ta. Kunakin ko nga saan day bagbagaking ka. Tasanak tula. Samon tula maamuanan no mataya kaon. Anya? Ay, sana. Sana bakit? Ay, saan ka pa'y nga matay? Agpapigsa ka bakit? Agpalain ka. Sana bale. Kanayong ka nga iwanan. Pagserbiyan ka, manipod dita. Siya kun ti agluto, iti kaninta. Kasano nga roden, jay talon. Inga agtalon atap no adama ited ka, dagiti apo ko ta, no makalako ka. Ewan, saan ko nga baybayan di talong bakit? Kinuresi ka. Saan ka nga baybayan? Unay ka na Eleuteria. Ipatpatid ka Eleuteria. Isumalagayam nga. Di mong kaya ti makinaig. Tawang gayam ang tiganas mo. Tagayam man na sakit at nagayam saksakitam. Pagawanan nak bakit? Pagawanan na kita ano nga basol kuking ka. Anya-aya ti basol mo kanyak.
Apay nga kid-kid daw ka ti pamakawan ka. Ay kwa. Agpudno ka man kanyak. Adda ka dinadagsen nga. Basol ngay naramid mo. Kwa. Nakunakladay jay kasla pagsasaulang but ano kasjay. Anya? Naibagak lang ta. Siyempre, adalata mo ti di maiwasan but nga basol. Basol ko no sa anak nga nagtungpal king ka ti pamilin mo. Kasjay. Saan? Sa bali. Kasla day panangibagam kat ada na dagsen nga basol nga naaramidam. Agpudno ka man ganyak. Ha, narsisaw. Awan, bakit? Awan. Basta in general na taday jayin Pakawanan nak iti amin na basol ko manipod idi nagamamuta. Kasjay tigay ko asawan. Siguraduem laan ay naararyaan ka. Alalyaan ka no matayak. No maamuak nga dahil naramid mo nga basol. Awan. Si Kamat. Awan ko nakbait. Iti agdama kasinyong kata ay aywana kon ti asawak. Saan kon nga panawan iti sidong na, ti sibay na, taamok nga kasapulan na. Numalpas kon ti trabaho kiti talon, agawid ang kadagos. Ilutwak ti kanon ti asawak, iserbiak isuna. Isumalagayam nga, manmanong agdigos na nakapsot gayam ti baginan. Sumalagayam nga awang ganas nan nga makilin na ilo kanyak, tagayam kat ada nakaro nga sakit na. Sumalagayam nga saanan nga naimas ti luto na, daawan magayam ti panagraman na. Sumalagayam nga ititidnan, dagiti amin nga mabalin nga itid na ka dagiti apu kumi. Tagayam kat kaslagpakpakadan. Isugayam nga saan nakayat nga mapanrumrumwar nga makiinom, tati kayat na kat adaklatay ti balay mi, no awanen ti ubrak iti talon. Tagayam kat madanagan nga no, ada mapasamak ken kuana kat awanak nga mangistimar ken kuana. Jakmal lang amin ammo, ti kasasaad ti asawa kasinyong. Tano amok ko ma, sa anak ko mga nakaaramid iti biddot, sa anak ko mga nagbasol iti nadagsen. Sa anak ko mga nailawan. Kat ita makunkonsensya akasin yung natunggal makitak igurong ko nga tinuklaw ti uleg malagip ko day di naramid ko malagip ko day di pananglipot ko iti asawa. Tunggal mataliyaw ko ti paset ti kabakiran nga nagpwestuan mi kini Betty Balo. Kasla madudug tirik na tamalagip ko ti asawak. Bayat nga agim imasak, ije kabakiran, kat adagaya midjay nga madandanagan, nga agsagsagaba iti nakano, asakit. Mabalbalin la ko ma. Isublik ti panawen, kat saan kon nga aramidan, tinaramidak. Nakadado nga agkakaalas nga sao, ti imbagbagak iti likodan ti asawak, nagado nga tanabutob, nagado nga panangi. Saan ba ta panangilunod? Ngam nagado digiti agkakadakes nga saok iti asawak no saan na nga mangmangeg. No adda CR ko mga agdigdigos, no adda likod gaglablaba. Kanahin ko ibagbaga nga buisit, boring, salit, salbag nga asawa. Nga kanayon ko nga kayat kanayon nga mapanunod ko kung nga panawak. Tamaburing nga karod. Tagayam ko at nakaro sakit na. Kasinyong kasano ka di nga maikat, dahiti nga marikrik na, dahiti guilt feeling ko, dahiti riknak nga makonkonsensya ak, bayat nga, matmatmatak, ti asawak, nga agsagsagaba iti sakit. Tunggal subsubwak, iti linutok nga sidaan, nga kanan mi, no pakanag nga siyak tinagluto iti kanan mi, kasla makonsensya ak. Tano makitak dati kutsara, kasla dati ulo ti uleg.
Malagip ko na dati ulig. Kasinyong, dahi titi pakasaritaak nga kahit ko nga pawalakadan kada kayo. Amok nga amin taymot kat na makaramid ti bidot. Angem siya, nalaos ti panagbabawik. Iti naramidak nga bidot, iti asawak. Kat sabi ko mga gatsan pa nga nala daw ti amin tapno makabawi ak met iti asawak. Sabi ko mga matidog pa iti biyag na. Tapno ti kasta. Kat atatidog met ti panawen nga maipariknak ken kuana. Ti kinapudnot panagayat ko iti asawak. Ala, sabi ko magat adda na ibati na nga adal dati nga pakasarita ka dagiti amin nga dimngeg. Ket agyaman ang launay ken kakasin di anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga pakasarita. More power to your program and God bless everyone. To'y makonsensya apagaya mo, Narciso iti Ilocos Sur.